Ale ua whātonuina ka peneta I tu malone I fitu. Ina ia tu ina atu role mata upu I le loia sili. Mo le sue ina po le are mafuanga wa tuai ai. Li poti muri le fitu se la wafe o le miliona lo na tolu. A le poloka ai le tolu se la wafe mo te te fona fau. O I tu malone o palauri tolu o ala tau I sifo na ngai maunga mua fale ata tolu ana lofi tolu ale ipata I tu pai lalo a ana lua ma ale ipata I tu pai lunga tu malona I fitu o lewa poloka ai I ale tai tolu se lau wha mamulu a tai tai whona fau o levi e whangai oi pe tai ele o mai ala tu li poti tonu e o mai lava I le so o lo tuli pea ma o manatu al ka peneta ele a vea le tolo fia o le mai o li poti I te tonu e poloka ai le tai tolu se lau a tauna ave I tu malo ia o le wa yei la to te fono fau fa solo la to ngalbenga ma u fa se tu nei ta upu le tonu le lo ye siri mo fa ngai ngoi na po ai si tu langa mo mia e ma fa yai ona tu ina maili poti nei ia e fa nga solo I mata o manga o le fa wa wina o tatu poloketi miliona o le na ta va vai miliona luna tot ato vai mai o tu malo ye fitu le na fie le fitu selau ale ana release le lato tasite simale bat ena release lato tasite simale lua o le amatanga foldena moitu malo umai e fo lato te fon a le piriota le miliona lona tolu ele tu ua ik o le tai tolu se la ua fe la tou lea e poloka e ave tonu le special account se uma na fai le a foi le tusi umol fitu se la ua fe lea o tu malo e fitu. Ena release ala ia. A sa wala li poti la le. E release. A sa wala li poti e vai fa le ton. Ena fitu o ina tonu la le uta pa ile lo isiri. Because e for le puini ule la polapa. Ia ila tonu handling alam ta upul taimina na. Ina ia ua tu lau lava ne ia fia matangi ile itu malo per melet sa onoi. Ia martai tai fono fo. Ono le ami o ngā te fono tuai malanga komiti tua.